iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu cyumba n'ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Ingingo nkuru twabateguriye mu Rwanda, abadepite batoye itegeko ryemerera abana b'imyaka 15 kwifatira icyemezo cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Kuki tutashyira imbaraga mu kubaha condoms kuko zishobora no kurinda izo ndwara zindi bashobora kwandura nka sida n'izindi ndwara zindi bashobora kwandura. Depite Izere Ingrid Marie Parfaite. Buri abana bazanumva yuko bakwiye gusambana kubera ko bazabona urubyaro. Umwana wari ikinini azasambana. None se sida nayo bazayihunga kuko sida turabizi yuko niba mumaze iminsi mubona imibare igenda igaragazwa mu rubyiruko rwego rwo hejuru kuri 35%. Evariste mu Rwanda cyakamuhuzabikorwa wa Clado mu Burundi hatangijwe kuri wa mbere icyumweru cyahariwe ibidukikije. Batanga n'amakoro kandi binjiza n'amafaranga y'agaciro nari bya ivyo bitu ucafu turiha agaciro tukabishora mu mahanga. Silas Bucumi uyoboye ishyirahamwe Nezerwa Investment Group rirengera ibidukikije mu Burundi ikaza mu makuru y'agasoro kaburaga. Ruhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi kumwe na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira IOM ryatangaje ko ubwato bwari butwaye abantu 154 bakomoka muri Ethiopia bwakoze impanuka ku cyumweru mu gitondo hafi y'inkengero z'igihugu cya Yemen mu nyanja ya Aden. Muri abo bantu 12 gusa nibo babashije kurokorwa, abandi 142 baracyaburiwe irengero kandi bikekwa ko bapfuye. Umuyobozi wa IOM muri Yemen Sator Esove yavuze ko imirambo irenga 68 imaze kuboneka. Muri Afrika y'Epfo ho umukozi w'umuzungu w'umuhinzi arashinjwa kwica abagore babiri babirabura, aho bivugwa ko nyiri gikingi yamusabye kubagaburira ingurube nyuma yo kubica. Adrian Devet w'imyaka 20 ari mu bantu batatu baregwa kwica Mariam Kagato w'imyaka 45 na Lucian Drove w'imyaka 34. Bivugwa ko aba bagore biciwe ku ifamili hafi ya Polokwane mu ntara ya Limpopo ubwo bashakisha ibyo kurya. Mu burasirazuba bwo hagati itsinda rigizwe n'abasirikare n'abashinzwe umutekano 600 basezerewe mu gisirikare cya Isiraheli barimo n'abahoze bayobora inzego z'ubutasi bandikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bamusaba gushyira igitutu kuri Isiraheli ngo ihagarike intambara muri Gaza. Ibi bibaye mu gihe ibiganiro by'amahoro bitarimo gutanga umusaruro, naho minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu akaba ashaka kongera ibitero. Kuri iki cyumweru umutwe wa Hamas watangaje ko witeguye gukorana n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu kugeza imfashanyo ku bantu bafashwe bunyago muri Gaza, ariko ko Isiraheli igomba kubanza kwemera ibisabwa. Hamas ivuga ko izo mfashanyo zizagezwa ku bazikeneye ari uko Isiraheli ihagaritse ibitero by'indege kandi igafungura inzira z'ubutabazi. Ibi bije nyuma y'ifoto yagaragaje umwe mu ngwate ameze nabi cyane, ibyakuruye impaka mu bihugu by'Iburengerazuba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abajyanama mu by'ubukungu ba Perezida Trump barinubira ibivugwa ko kwirukana umuyobozi w'ikigo gishinzwe imibare y'umurimo BLS bishobora kwangiza icyizere abantu bafitiye imibare y'ubukungu ya leta. Trump yirukanye bwana Erika McEntaffer adatanga impamvu ifatika, avuga ko azatangaza undi muyobozi mushya mu minsi 3 cyangwa 4. Uburusiya bwo bwatangaje kuri uyu wa mbere ko abantu bose bakwiye kwitonda cyane igihe bagaragaza amagambo ajyanye n'intwaro kirimbuzi. Ibi babivuze nyuma y'uko Perezida Trump atangaje ko yategetse kwimura amato y'intambara afite intwaro za kirimbuzi. Ibiro by'umukuru w'Uburusiya Kremlin byavuze ko ibyo Trump yavuze ntawe bikwiye gutera impagarara kandi ko batajya mu ntambara y'amagambo. Urakoze Temistokle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu@agasaro-network.com. Agasaro kaburaga. Mu Rwanda abadepite batoye itegeko ryemerera abana b'imyaka 15 kwifatira icyemezo cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi badaherekejwe n'umubyeyi cyangwa se ubarera. Depite Izere Ingrid Marie Parfaite yagaragaje ko gufasha abana b'imyaka 15 kubona serivisi z'ubuvuzi bikwiye kubanzirizwa no kwigishwa. Ariko nibajije wenda ndagira ngo ndusheho kubyumva, ni gufasha abana guhera ku myaka 15 kubona serivisi zo kubona urubyaro hatabanje gushyirwaho uburyo unoze wo kubigisha ku myitwarire iboneye n'ingaruka bishobora guteza ikwirakwizwa ry'izindi ndwara
kandi nazo zifite ubukana ku buzima bwabo, zikaba zakwibasira abakiri bato ari nabo Rwanda rw'ejo. Ndi kwibaza ni gute uburenganzira bugiye guhabwa aba bana twabuhuza no gukomeza kubigisha gushishoza no gushyira imbere mu kwifata no kwirinda izindi ndwara zose zakwandurira aho kandi zikabagiraho ingaruka ku buzima bwabo muri rusange. Nkongera nkibaza ni kuki tutashyira imbaraga mu kubaha condoms kuko zishobora no kurinda izo ndwara zindi bashobora kwandura nka sida n'izindi ndwara zindi bashobora kwandura. Mu busanzwe tuzi yuko hari ibyo amategeko ateganya ku muntu kugira ngo abe yava mu cyiciro cyo kwitwa umwana, abe yakwemererwa no gufata ibyemezo. Aha rero nkaba mbona ko muri uyu mushinga batubwiye ko umwana w'imyaka 15 turamwita umwana kuko aba ataragira no gufata ibyangombwa cyangwa ngo be yajya mu rukiko igihe yarezwe, kuko tuzi ko hagararirwa n'ababyeyi. Muri uyu mushinga rero tubona yuko ku myaka 15 umwana yemerewe kuba yakwifatira ibyemezo muri serivisi z'ubuvuzi, kandi bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Nkaba mbona byaba binyuranye n'andi mategeko dusanganywe avuga ko umuntu ushobora gushikirizwa mu rukiko, umuntu ushobora kujya mu bijyanye n'ubutabera byose ko hari imyaka iteganywa n'amategeko. Ahangaha nkaba mbona byaba binyuranye, baza kudusobanurira. Depite Sobugingo Gloriose avuga ko abenshi muri abo bana baza kwa muganga barangije gukora imibonano mpuzabitsina, agasaba abaganga kubakurikirana. Mugenzi we Depite Niyururema Jean René we asanga hari hakwiye ubukangurambaga bwo kwirinda aho kwihutira kwemeza iryo tegeko. Abana b'imyaka 15 nanjye nshyigikiye ko bahabwa serivisi z'imiti iboneza urubyaro, ariko akenshi usanga aba bana baza ku kigo cy'ubuvuzi barangije gukora imibonano mpuzabitsina, noneho bakabaha iyo miti, ariko muganga nko mu makenga ye cyangwa mu bushishozi bwe akaba yanabapima virusi itera sida. Ese aramutse asanze ayifite ko guhabwa ARV cyangwa se imiti igabanya ubukana byo ari serivisi itari imyororokere, kandi umwana akaba ataragera ku myaka y'ubukure, byahuzwa bite kugira ngo nabyo abe yakifatiraho umwanzuro? Ikigaragara nuko ubukangurambaga ntabwo bwashyizwemo imbaraga. Twagiye tureba ibindi byorezo byagiye biza, ariko ubukangurambaga guterwa inda zitateganijwe cyangwa virusi itera sida, imbaraga zabaye nkeya. Nkaba numva rero ko nabyo cyaba ari ikibazo cyaba kirimo ku bukangurambaga bwagabanutse, ahubwo tukihutira kugira ngo turebe ubushakashatsi hanze uko biri gukorwa, icyo byabyaye. Nkaba numva rero none twagaruka kuri ubwo bukangurambaga mbere yuko duha bano bana uburenganzira kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi. Indi nama natanga nuko nibura binanze hakongerwamo yuko umubyeyi cyangwa urera umwana nibura yajya amenyeshwa yuko abo bana bagiye guhabwa izo serivisi. Dr. Ivan Butera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, yavuze ko kuba itegeko ryemejwe bitavuze ko abana bafite imyaka 15 batazahabwa serivisi zose z'ubuzima zijyanye n'imyororokere. Serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu, ntabwo bivuze yuko serivisi wakwifuza iyo ari yo yose kubera ko twashize iri tegeko uzayibona. Ntabwo ariko bigenda kwa muganga. Umuganga ahorana icyambere, afite inshingano zo kumenyesha serivisi zose zahabwa bitewe n'uko ungana, n'uko ikibazo cyawe giteye, n'ingaruka zishobora kuzabaho mu gihe gikurikira. Reka nawe nk'urugero, ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa 16 azajya kwa muganga kubera ko yemerewe serivisi twashize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga ngo uvuge yuko wahisemo gushaka. Reka ntange nk'urugero nko kwifungisha, ibyo ntabwo bizabyemewe. Ntabwo umwana azabyuka avuge ngo giye ku myaka 15 yanjye cyangwa 16 nahisemo kwifungisha ngo muganga yimwemerere. Buri rwego, buri myaka igira icyatangwa na za options zigiye zitandukanye, ariko muganga nawe azagumana
iyo control na authority yo kugira ngo umenye bitewe n'umubiri n'imisemburo aho igeze no kureba n'ubuzima bwazaza uko buzaba bumeze kwa murengera, ariko ntibikureho yuko bya bibazo twavuze duhanganye nabyo icyabifasha ubu ngubu ntikize gutakara ariko kigatangwa, ariko nk'uko twabivuze kare n'urwego rw'umuryango n'igihugu muri rusange mu kurera abana babereye igihugu cyacu nabyo bigakomeza. Amashyirahamwe yarangira uburenganzira bwa kiremwamuntu abitekerezaho iki? Evariste mu Rwandashyaka n'umuhuzabikorwa wa CLADO. Iri tegeko ryo kuvuga ngo abana y'imyaka 15 baboneza urubyaro, mbere na mbere ntago turasobanukirwa neza n'icyo bita kuboneza urubyaro, hari niko mbitekereza. Kuko kuboneza urubyaro, haboneza urubyaro umuntu wabyaye. Umwana utarabyara utazi ko azanabyara, kuvuga ngo aboneza urubyaro kage tubonamo nk'ikibazo. Mu by'ukuri kuvuga ngo abana baboneza urubyaro, nge mbonamo nko gutsindwa kw'izindi ngamba. Hari ingamba nyinshi zo kurengera umwana, zo kurinda umwana ihohoterwa ryatuma abyara, ariko yo haje muvuga ngo tugeze kuri fanze ya nyuma kuvuga ngo umwana aboneza urubyaro, bamona ingamba nyinshi zo kurengera umwana zirimo zigenda zitsindwa. Twebwe rero ntago tubishyigikiye. Birakwiye yuko abantu bafata umwanya uhagije bakabiganiraho, hakarebwa ingaruka n'ibyiza byabyo, noneho hagafatwa icyemezo ko gishingiye ku byavuye mu bantu benshi kugira ngo hamenywe icyemezo kiri bufatwe. Ariko mu by'ukuri ntago bikwiye yuko abana y'imyaka 15 baboneza urubyaro batazi ko bazanarugira. Twumva bihabanye na definition y'icyo bita kuboneza urubyaro, rero bikwiye gutekerezwaho cyangwa bikaganirwaho neza, hakarebwa impamvu. Niba ari ikibazo cy'abana baterwa inda ibihumbi byinshi tugira buri mwaka, hakwiye gushyirwaho ingufu nyinshi cyangwa imbaraga nyinshi mu kurinda umwana kurenza uko twashyira imbaraga nyinshi mu guha abana ibinini. Ibi ngibi umuntu yavuga ko ari nko gutera abantu baramaze nko kwitabara abantu baramaze guterwa. Rero twumva imbaraga nyinshi zikwiye gushyirwa mu kubarinda kurenza uko abantu batekereza cyane mu kujya gufata ibintu guha abana ibinini, mu gihe hari n'abantu bakuru tubona abana bifata bikabageraho n'ingaruka. Rero twebwe twumva bitari bikwiye, si uko buriya abana bazanumva yuko bakwiye gusambana kubera ko bazaboneza urubyaro. Umwana wari ikinini azasambana, none se sida nawe bazayihunga, kuko sida turabizi yuko niba mumaze iminsi mubona imibare igenda igaragazwa mu rubyiruko ku rwego rwo hejuru kuri 35%. Ubu noneho giye no kuza mu bana. Byaba biteye impungenge rero, biteye n'inkeke cyane niba hariho ingamba zo kurwanya sida mu bana, kurwanya sida mu rubyiruko no mu bantu basanzwe, ariko naho tuvuga ngo tugiye guha abana ibinini, abana bazumva ko gusambana bakarya ikinini nta kibazo bizabatera, kandi bakumva ko gusambana barakingirwa ibyo ngibyo barahabwa ibinini byo kubabuza gusama. Ni bivuga ngo umuntu abuzwa gusama ubundi iyo yasambaniyeho cyangwa yaryamaniyeho n'umugabo cyangwa n'umuhungu, bakoze nta gakingirizo bakoresheje. Ubwo rero abenshi bashobora kuzumva yuko agakingirizo nta nicyo kakivuze, bakazumva yuko bararya ibinini birababuza gusama. Ubwo sida nayo tuzaba tuyihamagaye. Murakoze. Evariste mu Rwandashyaka, umuhuzabikorwa wa CLADO. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hatangijwe kuri uyu wa mbere icyumweru cyahariwe ibidukikije. Ikiyaga Tanganyika kiri kuri gahunda yo kubungabungwa hatunganywa imyanda y'ukozwe muri plastiki. Inkuru irambuye mwateguriwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga i Bujumbura, Norisi Nduwimana. Kubera urugero igihugu kigeze ko mu kuba mu ngaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe hamwe n'itoseka ry'amazi bivuye ku myanda n'ibindi bisigarira bya plastike, indwi yahariwe ibidukikije yatangujwe ucese kuri uyu wa mbere mu gihugu, ifatikanijwe n'umunsi wahariwe gukingira ikiyaga Tanganyika ku civugo kigira giti kurandurana n'imizi itosekara ry'ibidukikije rivuye mu maplastike. Ndugaye Twamugina, amashirahamwe y'abigenga yishinze gukingira ibidukikije, abagenzi b'ibidukikije hamwe n'ibisata bitandukanye bya leta bikukira ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe ibidukikije byahuriye
bahuriye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ahitwa Nyabugete mu yahora ari zone Kanyosha mu itunganywa y'intwaro rya hahora mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi kugira ngo hegeranywe ivyo bisigarira bya plastike biguriyemwe amacupa n'ibindi bitabora biheze bihingurwemo ibindi bikoresho ngirakamaro. Umunganizi w'umushikiranganje yajeje ico gisata Leonard Butoyi ati n'urugamba rutanguye hageze hafatiwe ko ryatose kararigeze ikiyaga Tanganyika. Ivyo biribonekeza aho usanga mu makatiye gisagara ca Bujumbura mu migende y'amazi hagwiriye amacupa atabora ya plastike aho imvura iguye acatemba aja mu kiyaga ca Tanganyika bigaheza bigacafuza amazi n'ibidukikije bikica n'ibinyabuzima bitari bike. Ayo mazi ari yanyobwa mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo bifatwa nk'imyanda iteye amakenga mu gihugu. Bwana Leonard Butoyi asigura ko bifise ingaruka zihambaye ku binyabuzima. Bifise ingaruka mbi cyane cyane ku binyabuzima biri mu mazi. Ko hariho udusigarira duto bitwa microplastic usanga amafi yagiye arafungura canke natwe amazi menshi tunywa amazi ya Tanganyika. Natwe rero bashaka gusanga igihe tutosukura tukoremwo ibi plastic canke ari bitabora bashaka gusanga mu magara yacu natwe yononekaye kubera ubwo bumara bita microplastic. Ababikurikiranira hafi y'amara mu Burundi baremeza ko ibi bisigarira bya plastike biriko biratosekaza ikiyaga Tanganyika bishobora kubyara ibyo kunganira abanyagihugu mu iterambere. Ishirahamwe ry'igisenezerwa Investment Group ribishingira intahe rimaze imyaka 3 ritanguye umugambi wo kuvyegeranya kugira ngo hambavu yo gukingira ibidukikije biremo ubuzi bwobeshaho imiryango. Uyu ni Sirasi Bucumi harongo iryo shirahamwe bivuga asigura ko inyungu yuko gushinga akazi maze kugaragara. Biramaze guha akazi abantu barenga 90, turatanga n'amakoro kandi tubinjiza n'amafaranga y'agaciro nari rya ivyo bitu ucafu tubiha agaciro tukabishora mu mahanga nk'akarorero nka plastique déchet, sachet déchet, carton déchet, sac déchet na papier déchet. Ivyo byose turavyegeranya ntabwo turi mu plastique gusa turi mu myanda yose mugabo ingufu twazishyize muri plastique kuko twabonye tuko ziratsinzikaza ikiyaga Tanganyika n'inzuzi zitemba ziri muri Tanganyika aho twashoboye kugura amasite ku nzuzi zose zimena muri Tanganyika duhereye kuri Mutimbuzi tukaja muri Kinyankonge na Hangwa turiko turafashanya n'amashengero kugira nabo bashoboye kuronka ukungene bashobora kuronka amafaranga yo kugura amakaye abana babo. Twarashoboye no kugura amakoperative atandukanye aho mu Butere twashoboye kugura koperative irukiyemo abantu 800 bari mu magrupema 80. Ayo maplastike tuyabagurira tukabaha amafaranga kuko twabonye kugira ngo iplastike tushobore kuyigwanya ari kwishiramo amafaranga kugira uyitoye ashoboye kuronka amafaranga no gufasha umuryango kugira tugwanye ubushomeri. Nibikorwa ariko kubwiwe bitarategwa intege n'igihugu kuko gushika ubu iryo shirahamwe n'ayandi akenyira ibidukikije acigwa nako mu buryo bwo gukora ariko gutera kamo leta y'u Burundi agira ati aho tuvyegeraniriza na hantu dupanze turi amafaranga menshi aho stock imwe ndayiri miliyoni 6 ku kwezi twipfuza yuko ubushiranganje bwo duha ibibanza ajya ama espace vert twoshobora kuvyegeranirizamo hama akadudodora no mu mabanke akaduha ingurane zitavuna kugira ngo dushobore kubikora tworohewe nari byonona isi yose kuko iki kiyaga Tanganyika ni ubutunzi rusange ko byonona amafi twese turayakeneye. Aho ni naho umunganizi w'umushikiranganje hajejwe ibidukikije ahera mu gutangaza ko inondwi hizoshika kwigenekerezo ryandwi kuno kwezi abwirizwa kurangurwa ibikorwa biboneka. Igora yo cyariho kugira ngo tubuze amaplastike kuza kuri Tanganyika. Nubwo nti n'urugamba rero twatanguje kandi tuzoruhuka ata plastike nimwe imanuwe n'amazi wize ngaho kukiyaga Tanganyika. Mu minsi iza abantu batazoza barakurikiza gukoresha ivyo bikono amategeko azojaho no guhanwa bahanwe. Mu kiringo c'imyaka 3 gusa iheze hatanguye kubaho ko bikono byegeranirizwamo imyanda bitahora mu gisagara ca Bujumbura amatoni arenga 50 y'ibisigarira n'amacupa ya plastike yobamaze gukurwa mu kiyaga Tanganyika kigiharugwamwo ibingana n'amatoni 7 kuva mu bice bya Gatumba ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushika mu makaritiye yo mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura. Ibwirizwa ryo kuwa 8 Myandagara 2018 ribuza urudandazwa rw'ubumwanya n'ibindi bikozwe muri plastike y'amara mu ngingo yaryo yindwi ryategekanya ko amacupa nk'ayo abwirizwa gusubizwa abadandaza bayo ari nabo bayabika hagahingurwamwe ibindi bintu canke bakariha agaciro kayo. Radio Agasaro Kaburaga, Norris Nduwimana, i Bujumbura.
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje. Hashize amezi abiri umubyeyi Festo Gatarabibwa ahuye n'umwana we w'umukobwa bari bamaze imyaka 36 batandukanye. Marceline Kamunazi niwe mfura y'agasaro kaburaga. Nahamagaye papa we Festo Gatarabibwa nagira ngo muri kino kiganiro tugiye kugirana tuvugane n'undi mubyeyi wese rubucyumve azavuga ati numvise umubyeyi uvuga na n'umwana we avuga umwana we avuga urukundo avuga ubuntu mu bantu. None Festo Gatarabibwa urakoze cyane kuza hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga. Hashize imyaka 5 uje mu kiganiro, dushobora guhita tuguhuza mu gihe kitarenze n'ukwezi n'umwana wawe wari umaze imyaka igera kuri 30 utarabona. Amakuru mfite n'impamvu ngo hamagaye nuko hashize igihe gito umukobwa wawe Marceline Kamunazi aje kugusura. None nagira ngo nkubaze, kuva igihe wamushakiye ukamubona noneho ushobora kumukoraho ukamuhobera mu gituza cyawe nk'umubyeyi Festo Gatarabibwa, ubona bwa mbere Marceline Kamunazi akugezeho aho Nyanza, wowe wamwakiriye ute? Umva mubwiza ukuri, twagize ibyishimo ntagereranywa, sinabona uko mbigereranya, kuko yasabye yuko twahurira ku kibuga cy'indege, twabashije kugerayo ndetse n'abavandimwe be. Ubwo kubera ko twari tuzi neza yuko atabasha kuye, twajyanye n'ifoto ye, twagendaga tubona tuyikuye kuri WhatsApp, tugenda tuyitwaje. Ubwo twabashije rero ubwo yamaze gusesekara aho ngaho aho twari twicaye, twabonye abagenzi bavuye mu ndege batangiye kuza, natwe ya foto tuyerekeza aho baturuka. Ubwo yarayibonye abona ko ari ifoto ye, ahita atangira kumwenyura. Twari kumwe na musaza we Rugira Jean Pierre, nawe akimukubita amaso aravuga ati nuriya kabisa. Ubwo kwihangana ntabwo byadushobokeye, nahise ndenga akantu kari katutangiriye imbere ndakarenga, mpita mpura nawe yatangiye guseka, bihita duhoberana. Guhoberana rero kwacu n'amarangamutima kuvuga byaratunaniye, ahubwo umuntu no kurekurana biba ikibazo ubundi. Ariko mu kanya gatoya, kuko nari kumwe n'abavandimwe be, hari n'abantu babonaga ari ikirori ku bantu benshi bari bagiye kwakira ababo nabo, mu kanya gatoya iby'amarangamutima bisa naho bigabanuka, dutangira kuvugana, turavugana, turishimana, turanezerwa, nawe aranezerwa, ibigaragara byo nawe yarishimye, natwe kandi twari twishimye. Iyo ndamukanyo Gatarabibwa inyibukije igihe wamujyanye i Gatagara ukamusigayo, ukamusezeranya ko uzasubira kumusura, wajyayo ugiye kumureba ugasanga yaragiye. Icyo gihe ugereranyije Gatagara na Kigali, igihe wajyanye umwana wawe ukamusiga ahantu uzi yuko umuhaye abazamwitaho, ukamusezeranya ko uzagaruka kumusura, wagaruka ugasanga yaragiye, ukamara imyaka 30 utazi naho ari, kugeza ubwo uje mu kiganiro agasaro kaburaga ukamubona. Iyo ndamukanyo, ubwo bushyuhe bw'umutima n'urukundo wari ufite Kanombe wakira Kamunazi, ubigeranije na Gatagara, byari bimeze gute? Umva byo byari birenze, kuko Gatagara amaze kumubura ubwo nahereye ubwo ngira ikiniga ku mutima. Nta byishimo nongeye kugira kubera kumutekereza no kutamenya ubu ni buryo ki yagiyemo. Ariko noneho mubonye numva mpindutse mushyashya, ibyishimo birandenga, kwishima birandenga, muri ukuntu nabigereranya. Umukobwa wawe yakunze kumbwira kenshi yuko atigeze na rimwe akurakarira, yagushimiye neza wamugiriye, akavuga ati data yarankunze anshakira icyiza,
ahubwo n'abandi batumye ntandukana nawe. Simvuga we gusa, ndavuga na nyina umubyara, nkavuga n'abavandimwe be benshi, wavugaga Rugira mu kanya, hari na Mariya. Abo bose kuba Kamunazi yaragarutse mu rugo, ndagiye kuvuga ngo yabasanze mu Shirarungu, ariko ntago ari kure yaho, ni hafi. Ahageze uretse mwebwe umuryango mugari nyarwanda, wari uzi ko ufite umwana ariko batamubona, uwo munsi bakamubona, bamwakiriye bate? umva bakimubona baranezerewe ndetse cyane ko ndari akunze kubikwereka. Hari umumama wamubonye atangira kubyina, n'abandi rero bose abaturanyi bari bamuzi ari umwana mutoya, barishimye ku buryo baje birukanka baje kumureba, baramureba baranezerwa. Igihe mwari mwicaye aho ngaho mu gicumbi cyawe, wakiriye umwana wawe umaze imyaka 30 utabona, ukabona yicaranye n'abandi, hari abari bavuye imahanga baje kumwakira, ukabona umuryango mugari wa Gatare bwongeye urateranye, bose baririmba neza, bashima umwana wagarutse mu muryango, ariko nawe bagushima ubutwari wagize kugira ngo utemera ko hagira umuntu n'umwe uzakwitirira yuko wataye umwana wawe kandi waramubuze umureba. Icyo gihe mwicaranye muri kumwe, ni iki kintu ubonaga kibaranga abo bana bawe bose ubahuje? Ikintu cyaturangaga twese duhari rwose n'ibyishimo n'umunezero, kuko buri wese yari afite amatsiko yo kumenya ese uwo mwana koko arahari, ese ibivugwa byo koko ni ukuri. Ariko bamubonye babona ko ari ukuri, n'ukuntu nabashaga kubaha amakuru ye, ibyo nababwiraga byose niko babibonye. Na Marcelina kandi yarabanezerewe cyane, nawe arishima cyane birenze. Mu Ivanjiri bavuga imwe mu ntumwa za Yezu wanze kwemera ko yazutse, akavuga ati kereka jyewe mfashe urutoki rwanye nkarushyira mu nkovu aho namubonye bamutera icumu, niho nakwemera yuko yazutse ntabonye iyo nkovu, cyangwa se nkayumva nkakoraho. Hari umwana n'umwe wigeze avuga ati reka murebe mukorakore muguyaguye ndebe yuko ari Kamunazi koko, cyangwa se baravuze bati n'uyu nguyu nta kabuza, uyu nguyu ni uwacu? Ikintu cyari gihari kitazibagirana, abantu bifuzaga kureba cyane, n'undi wese n'icyo yazaga areba ni intoki ebyiri. ubwo ari we wese nicyo kintu yazaga ashaka guhita areba, kuko nicyo kimenyetso gifatika cyane abantu bibukaga vuba. Bazibonye rero ati nibyo nyine. Wowe turaziranye, uri inshuti, uri umubyeyi, twatangiranye inzira ndende yo kujya kino gikorwa cyo gufasha ababuranye n'ababo, ariko iyo abantu bavuga guhuza ababuranye n'ababo, bumva ari ibintu bibaho cyangwa se bumva ari nk'indoto? Ibyakubayeho bumva ari indoto, bumva ari ibintu bigaragara? Ibi bintu dukora aho ngaho namwe murabyumva, murabishima, mu biha agaciro? Ubundi rero nkubwiza ukuri, abantu benshi byarabatangaje, baribaza ngo n'uyu munsi wa none hari abantu tuhura bakambaza ngo ariko ubundi byaje bite, ibyo bintu byashobotse bite? Abantu ntabwo babasha kubyumva neza. N'uyu munsi wa none hari abantu tukivugana bakambaza uko byagenze, bati biriya bintu byashobotse bite, byagenze gute? No kubivuga rero ubwabyo, kubitangira ubusobanuro nkumva ni ibintu birebire cyane, gusa nkavuga ngo dufite Imana ishobora byose, Imana niyo yaciye inzira. Kuko umuntu ubwe ntabwo yapfa kubishobora biriya bintu, kuko imyaka 30 ni myinshi pe. Nari naravuze amahoro, numvaga muri ge nta mutekano ufite, ariko maze kumva ijwi rye byongeye kungaruramo ubumuntu, numva nongeye mbaye mushyashya.
ni hano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, makoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: iyo abanzi babaye benshi, Imana iba mwene nyoko. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.